by 100 meters. Please, people standing in the arena, sit down. Sit down, please. Those of you standing in the arena, sit down, please. Over to you, Ei loa e tapaiti po o ai le mai ka whaalongo iai. O ma mai ke lua le teimi e tasi. E ala wa me sel mata tia toi o skaiti ala kamane ama Wesley. Wesley, Don Bosco, Samuel College. Pesenga, no sala Tuasivi St. Joseph, Avele. Palefana. Mana ia le whaoso anu au sala, sui no au sala, mua sui no au sala. O i whinaunga Wesley Matan Pasco lau i Matan Pasco le teimile nei. Na ia tu le lona tolu, la wa sau Matan Pasco, Tan Pasco lona lua mai ai i anu au sala. Mana ia po le sau ma St. Joseph le tamoe mai le lein tu. Tu mai lo le whaatene, Tan Pasco nu au sala St. Joseph. St. Joseph tulanga mua tulanga lua nu au sala lau sau luma nu au sala fina wa tai foi mal pesenga mal. Oi mal Tuasivi, au oi ka viola e Tuasivi. Tale, vesa ai. Oh, ho ho. Boy. Ole, makauki ale kada kami le Tuasivi. Fainga ka mai kisamai. Sole. Now this is the last 4x100 meters. Mana yon swinga nu au sala le sawai. Taro mai taula le fu Tuasivi. Sole. Tau paula i titi ai tua swinga Tuasivi. Au i la tau whaatini le sa. Sole. Sui umalawa aonga. O Tuasivi ma Samuel College na muli sui ma avele. A mai taula i St. Joseph Don Pasco Pesenga nu au sala. Ai luana i mara Tuasivi ka fai. Soso ese. Malu atu ai la teni le Tuasivi. Oi. Ho ho. Tuasivi College.